Non, pako gen oken prev kunye akeyo pral touye Nicolas Maduro. Mensaka pase ak jelman. Denye nouvelyo. Dapre raporesan, President Venezuela Nicolas Maduro ak Madam Literashe pafos milite etazini pandanyon operasyon nan Caracas, eyo temenenyo. Os etazini koteyo pral fefas ak charge kriminel nanyon Tribunal American. The Guardian, operasyon sa temenen alan mo kekmun nan batay ak aksyon militeyo, e an pilpei ak organizasyon internasyonal kondane sa komyon aksyon ilegal kont soverente Venezuela. The Guardian, su movement oswa plan pu touye Maduro. Pageno ken so serie ki rapor ke gen plan oficial tanko yon asasina ki pral fet kont Maduro. O kontre, novelio dili capitalizes, seis captire pa etazini, pa touye. The Guardian, gente gen ansyen rapo nan 2024 kote autorite venezuelan te diote arete mun kita planifie asasina li, men sa tenan kontekst ko tansyon politik, e etazini te refize implike nan sayote rele plan sa. PBS rapo intelligence te di Maduro men te pepo alie li yota katoye li sili lage povwa. Men sa se informasyon so krent li, pa yon plan apove o swa an kur. Cyber Cuba. Rezime, pa jen oken prev ke nempot pei o swa gupa pare yon asasina planifie kont Maduro kunya. Denye evenman yo montre li te kapte pa etazini e yo pa planifie touye li. Sitiasyon an toju teriske e volje trevit. Si ovle plis detay susak ap pasen an Venezuela, o sa sasavle dipu tangkap vinian, ka explique. Mensak vre kap pase jodi asu sitiasyon Nicolas Maduro ak Venezuela. AP News. AP News 1. Kisa krive ak Maduro. President Venezuela, Nicolas Maduro, te captire pa fos American pandan yon operasyon milite su 3 janvier 2026. Etazini dio te fe yon guo frap milite nan Caracas ki te vize retire li nan pei. Epi menen li nan etazini kote li, pral fefas ak charge kriminel tanko narcoterroris ak traffic drug. AP News apre captivite li te pote os etazini. Na New York kote li ambaga jiskaske ko tribunal la komanse. People.com etazini pa dio te toye li, yo dio captire li, pa asasinen li. AP News. 2. Sasavle dipo powa nan Venezuela. Gen diskisyon su ki Eske an charge. Etazini di vice-president Delcy Rodriguez te nonmen kom president interime. Epio espere travaya vel pu yon transisyon. Wikipedia. Men, Delcy Rodriguez ak gouvernement venezuelan an continue di Maduro sa sel president legitim e yoman de prev ke lian securite. Wikipedia. 3. Kisa savle din an pratik, povwa. Eta asamble tre fragil, an pil mun panse fos venezuelan tanko lame ak gouvernement kap padako ak intervensyon etazini. Etazini ap kontrole am pil aspe strategik nan peya, tanko enerji petwal. Pandan i ap cheche fe yon transisyon politik. AP News. Kominot internasyonal la divise. Kek be kondane aksyonan kom violasyon lua internasyonal, lot yo sipoteli. The Guardian Parker. Eske sa se touye Maduro? Non. Pagyen oken prev ki montre yo te touye Maduro. Olje de sa, li te captire epipote nan etazini pu tribunal, pa touye. AP News. Reaksyon internasyonal. Nasyon ini an pilpei nan Amerik Latinan, a kekwo pei tanku lachin o swa larisi kritike operasyon etazini kom yon violasyon suverente Venezuela. The Guardian rezime sem? Maduro pa mori. Li te captire pa etazini nan yon operasyon milite. Li pral fe fas ak charge legal o etazini pa lan mo. Gen guo tansyon politik nan Venezuela, paske gen konfliso ki Eske an charge. Si uvle, mwen ka explique po kisa etazini te fesa, o swa sa karive ap